Dobrodošli na Team M Balkans YouTube kanal. Danas ću da vam pokažem kako podesiti Wi-Fi na ADSL modemu HG 531 verzije 1. I vi ste od Telekoma dobili šifre za pristup ruteru Telekom. I sad ulazimo Telekom. Ulazimo u login i vidite Telekom. Evo sad pristupamo ruteru. Hoćemo da podesimo Wi-Fi, ali da izaberemo željeni kanal. To ćemo raditi, idemo Basic, evo ovdje idemo ovamo. Sad da vidimo Basic. Evo vidite, nemamo nikakva podešavanja sa ruter, jer ovaj ruter automatski zabere Wi-Fi kanal. I ako povezujete drugi ruter na ovaj primarni, onda i kad vam nestane struje, na ovom ruteru se promeni automatski kanal ako vam postaje na auto, a po ovom pristupu Telekom vi ne možete promijeniti sa automatskog na manuelni kanal, jer ako je na manuelnom kanalu stavite jedan određeni kanal, onda kad vam se ruter ugasi, uvijek će biti taj željni kanal, a onaj drugi ruter sekundarni moći da ga prepozna i onda će moći da se poveže u bilo kom trenutku kada ovaj ruter dobije internet protok. Sad šta ćemo da radimo? Ovdje ne možemo. I iz ovih ADSL-a su toliko ljudi nepravedni. Ja godinu dana nisam ovo mogao da provalim i skoro ja pronađem kako pristupiti na drugi način. Idemo ovako, 192.168.1.1, kucamo šifru admin, šifra je tpzlv, sad ćemo vidimo ovdje izbaciti na ekranu, i pristupamo novim informacijama. Idemo Basic, evo pogledajte koliko mi imamo, čak možemo da vidimo i ko je se povezivo. TR069, TR83, evo vidite, sve se vidi sa koje IP adrese, koje je pristupao. Evo pogledajte, ovdje je WAN, ovdje je LAN, VLAN. Evo ovdje lepo podešavate indeks, naziv, ovo auto, AES, dobro, idemo DSL. Evo vidite kako možete dodatne podešavanja. Fireware, routing, filter, evo, ali mi nećemo to, nego idemo na Basic, idemo na LAN i ovdje smo mi podesili kanal da nam bude 10. I kad podesite ovdje željeni kanal koji ćete izaberiti od 1 do 11, neki ruteri imaju čak i 12. kanal, a neke Wi-Fi antene podržavaju 13. kanal, ali dosta je do 11. kanala, kažu da je 13 ilegalni, pa neke antene mogu da hvataju, neke ne mogu. Evo vidite kako sam ja lepo ovdje podesio. Također možemo da izvršimo i update, ali to vam ne preporučujem ukoliko vaš ruter nije povezan patch kablom u vaš računar ili laptop, jer ako ste povezani Wi-Fi na ruter, možete da oštetite trajno ruter i da posle morate da kupite drugi. Tako da vidjeli ste kako ovdje jednostavno pristupiti Wi-Fi podešavanjima koje nažalost MTS neće da da, ali to je na njihovu štetu, a ne na našu. Toliko. I ovo je bio tutorial kako pristupiti dodatnim podešavanjima na ovome Wi-Fi modemu ili ADSL ruteru. I to bi bilo to.